Pemilihan kayu, pilih kayu ikut fungsi body, mahogany, alder, basswood, nut, maple, fruitboard, rosewood, berni. Pemotongan dan pembentukan body, kayu dipotong ikut bentuk gitar, kemudian diukir dan diratakan. Pembinaan leher neck, leher dibentuk, pasang truss rod dan fruitboard, kemudian masukkan fret. Pengamplasan dan kemasan finishing, amplas halus, sapu sted warna, varnish atau lacquer. Pengeringan kayu, kayu dikeringkan air dry atau kiln dry supaya tak melengkung dan stabil. Rekaan dan ukuran design dan swell length, tentukan panjang skala, bilangan fret dan bentuk headstock. Ujian bunyi dan pelarasan akhir, test sound, laras truss rod, action, pickup height dan tuning. Jangan lupa like, share, subscribe dan simpan video ini.